күндү доғыттар бүгүнгү дәрәхемит трибют презентациядан арыча саңа формадан барар. Трибют кен жиңер музыкальный термин. Ол ата bir кие нехелестибетигер, bir кие айымдетигер олугуран оңолдубут арас артисттар толурар ылылар тоюктара. Ол гыдан баран билигин трибют кен литературный трибют, культурный трибют кен бар болна. Онон бүгүн биге тон беат эдебекке курдук. Бу өксүкүләк нехелестибетигер, bir кие нехелестибетигер анаммыт трибют презентация ген болар. Мен бүгүн этяктын багарабын того биге терехемет манны каттагы иден Колоковский среди нас, Колоковский бигине кыттаген. Того детекка кинени народ албыт кеме. Сүрбе вес сылынан бите тоннаугага үйрөтилдерин курдук. Үрбе вес сылынан народ манны память народная деби курдук мөлтөн кирен барар. Колобура оннук болбута Емельян Пугачев бастаниятын самнарбыттарын кенеттен Екатерина II бу Еиптен өрүстуунан келер көлөнелер олук биле соктактар. Еицкий казактен болла даганы Пугачевский бунт сынылдар. Онон Еиптен үрек өрүс аттаны боктактен Урал ден указ тахарбыта. Ол ем билген биеги Уралынан белебит. Уральские геолинии, уральские самоцветы. А это когда-то была река Еик. Ол курдук колбура Кулаковскай алтуонча сыл народ мандык тугуттан хүдүттөн хыспыт кемнерин билегет. Онно болана колбураттан билген биолорар олоран аспыт кемметін баратын арастан сынын магендар баллар ди. Ол гынан баран кыджы Кулаковскай кинегелерин тахаран оттуктаргар дылы народ бу өйттөн сүрөгөттөн сутаха табытонду кемнер баллар эте. Ол гынан баран кинини народ калларбыта. Риаз Алексеевичтан кыгар Евариясовна ыйыппыт. Ага тога биги бүтүн күмүскеспек бити. Тога кинигетин биги сколабыт ол горгар тахаран оттулдар иден. Ону атеппит кебиз дойом идинник диеме. Олох тарапатчыгыман үнтү тепсилден калдыкыр биги агаяппыт. Менүк сөкүляктын калбы соты кара сижан болабын. Народ кинини тахарыга, народ тахардагына таксыга сок болуна окончательно тимилияга ден. Онун бу 6 сыл тухары кайдакта болбутун ен Кулаковский симбир бар. Ырыга, когонго, маска, иске, таска. Онун бу эхиги, биги ижекеллибет өксүкүлягы бу бүгүнгү күнгө дылы. Барыгытыгар мактал